Ia, ua lolo fo ia sof tātou toe wheloa i lenei i lunga o tātou pōkala masani ai e tātununga, ia o le so o le aso pa ia lea o le tua whengai ma lenei e tunu. E tātununga, ia, ioe, mana ia fo i whai ma pi tau, ioe, tau ato ailau sila ma lau tanga i ina o whaifusi umi, ia tātou telo toe whirau te whataro what, sa mo ia te oele atunu pele, i le nei vaenga o le aso sa ina ua te ale tūla e ono. Le tui titia awha le tūla e ono i le fiafi, ia ona i le manatu e whataro whatua i le tātou tautua masani, i ui ona le o winga maanga masani ia o le tātou tautua ma taimi maaso e masani ei ona whaua winga. Ia ilo toi nā malaina ma fuanga e pe ia ua nisi mea o ngā, ia no nisi fo i mea sili o nā o ngā ma fuai o na whai ma vāvā le tātou tautua ma le au nanga. Ia ele masani fo i o na tautua i aso sa o na o le alawasa whangangana sa ia mō tūlanga e maruru ai. Petai, ia usa vali le tolu, ia e whaaso talu o na le utoe ia se tātou pōkalame ia le afuanga lea e manatu lava. Nane i mamao tele ia o na whaitawina leo sa mātou tautua ma se au nanga. Ia le tātununga, ia sa eu fale, ia i tātou nei le malo tele, maona territory, na outou talaia pui pui, ma ou fale atu i malu malu o le atua o lo outou ngānu lue ma tāpua ia e tōfua tātou e mataritonunga ma tāpua inga, ia o loutou whaimaranga atu, e u fale i wharsā mautou whaafonga i le upu fola le atua, sa whiangai mautou ia auna wha le atua i lea tāpua inga, ma lea tāpua inga, i le mau pulela ese ia sa autou whanongoi nai, ia a o luluina le upu le atua, e lana au whaingalunga tofi. Ia e whataro whatuai ia le tātou tautua ma le au nanga whaiwhaipea lau si whonga le tai a fōu ia e mātou te toi whataro whatuai ia te oi i le nevaenga o le fiafi. Le malolonga e i le asosa i lalone e mapua mea tinga e mafatia i tatou e mapua i mea tinga ua mafatia i tatou e mapua i mea tinga ua mafatia i pei o le vai e malulu e mapu mawhainua le au malanga le lava e whapena le asosa e au malanga le lava e whapena le asosa le au malanga le lava e whapena le asosa pei o le maunga sa tuai o mo se mana i loa le nupa ia malelele le asosa i lalone le nupa ia malelele le asosa i lalone le nupa ia malelele le asosa i lalone
le aso sa o le aso paia o le aso failongaina na e tu manu malo ai o matou molimoli atu le agaga faafetai lou alofa taitainai lo matou ola faafetai le ola ma le malosi tulu'i faafetai tamai i lau tausiga o lau leoleoga ma lau puipuiga a o matou sa vavali ai le ola nei fuafuaga a le tagata lava ia o saʻiliga manuia a lea atunuu ma lea atunuu o ona tagata e maise fo'i i matou nei faafetai i lau pule fa'asoa faafetai i lau pule aoao e te pulea ai le lalolagi ma ou tagata na e faia faafetai tamae i lau fe'au na luluina i lenei aso e lau ʻaufaigaluega totofi so o se tapuaʻiga i so o se falesā matou te faafetai ona o avanoa sili ua e aumaia matou te fa'alogo ai i auafioga a o folafola mai e lana ʻaufaigaluega faafetai mo lenei aso faafetai fo'i tamae ia ona maua avanoa e asiasi mai ai na aiuō ma pa'aga le gata o ia e mamao ma mea o lo'o nonofo maumau ai ia o matou fa'asoa ma fetufa'ai matou militino i le ola nei o avanoa ua e aumaia faafetai tele e le gata o mea o galuega o lo'o matou faia i luga o le tautuaina o lo matou atu ai ua maua avanoa talanoa ma talie ma fiafia e ese mai le feva'aia'i ma talanoaga i luga o telefoni ia se taimi fo'i o lenei vaiaso o le a tete'a ma fa'atofā ia Iehova oe i lo matou wā faafetai mo nei avanoa faafetai mo lenei aso faafetai mea uma lava o le matou tatalo fa'atupu teleina lou filemu fa'atupu teleina lou alofa i lau tagata na fai ma le lalolagi atua o le tatalo fa'amagalo i matou uma a mea o matou sesē ma fa'aletonu ai fa'amagalo i lo matou feitaga'i i lo matou fetui a'i i lo matou fefaifai a'i ai ao matou fa'afesaga'i foliga ma fa'afesaga'i mata matou wā o tagata fe'alofai e pepelo a matou upu ma matou tala e ata mai foliga e ata atu foliga aua le tusa ma le loto ma le mafo fauita e fa'amatala'i so matou nofo nofo lelei aua lē fa'apena ai lē fa'apena foliga o laufio i lo matou ola tatalo tamae tatou malaufio i lenei aso fa'amanuia se o'oa i le fa'ailuga maua sovi'iga i mea uma fai ona matou fa'atino fa'amagalo i matou i le totopaia o e keriso lo matou ali'i ma le fa'aola amene le malolonga e lelei le aso saʻila lonei e paia manele Ia, nili ia le tatu amata i le amataga e masania i le tatu tutua ia e ma le tatu naga o le aso sa le aso ia i matou le aso paia o le atua manatu le ua asogafua lo tatou atunuu o Samoa ia
New Zealand, Australia, o nisi atu umalalangi. Ia si vanganai Amerika, maona territory. Ia manisi fo ia tunu e muri tai fatasi ma le malo nei ia le faitauina o lana kalena. O aso o itula, o le tala o le tau, o mea uma. Ia pe fo pena fo linga manatura o le ola ma le soifuanga. O lo whapea ona e soifua ia o wolai, tatou umana. Ia o le aso se fulu ma le fitu ma leiva. Le aso. Ia, o lo nuinga. Le fula o tatou whaanga solo ina umana masino yulai. O tatou wa ai ele tele fafe. O le matua i tele vafe e lava le taimi. Tatou tele o manino ma le io e tatou te momoe, tatou te fia, tatou te whetangisi, tatou te whanoa, without knowing the time is still ticking. Tatou te momoe ma tatou malolo. Ai le malolo ai le vai o le wati. Io le malolo ai le vai o le wati. E whapena fo i le atua ma le i loko tari tununga le te io o le atua e le malolo e ui o le ua mai le tala tuspa ia le aso fitu o na malolo ai ia te tununga o le atua e le malolo le atua e tu mau io e lonanga le lei fai pia ia so o le soifua ma le ola ia pio me foi lana e tatu te tau fai langona mai lava e tatu ia le ngang whaftai o tatu matai ina ua o tatu maua panoa whapeni tatu te vivi iai o tatu atua ta laia pui ma whai tutoa o malu ia so sa te tasi o aso to nai te tasi ia i lātou le kalesia sofitu tatu o lo tapua i le so sa ia pio lava o le natu o le afoi o le routine masani a lea o lea le usu le lotu le so sa nisi fo i le o ni lotu le mose ava noa e o ai o whapena se a inga Samoa e ala na alu tangata le lotu o le tangata sala put it that way na e lo la i le tau e ala na alu tangata le lotu because you know I know very well I'm a sinner. We are sinners. So that's the reason why we go to church, to maintain that life for le ola tau mawhai mo le li. E sa o me alan tatu o fasata tu te vivi, ai a fu o tatu vivi ina uo tatu i loa le li. Langa foi ese me tatu i loa o mea e winga i le li. E ese lo tatu i loa o le li. There are two different things. Knowing about God is different from knowing God. Pile uti tala no fa le satu dang le sale so yamatu. Ia olena. Ole ma va yeso muli fo ile nei ma le tatu malo i America nei. Ia le tofine ia portina portameta ia mo fanua tupai matera ia o mau fuila fanua mate iai le malone ia ona ia vanua mate fasoa fatasi atuai i le malon tele ia ole tuetali watu le fainga malanga monisila i le aso farili nei ia o pina mana ia mo me le fatalofa ma fia io a fa solo fo ina te am fatofa ia tau fa pena fo langona o le so sa matu lotu matu banga ia tu le matu farsama sia matu to mai kali sia usangi ia mama to lotu ai mai la wele nei so sa o ava no fa ftai o ava no fa auro moa ia le ngang fa ftai le na ile tua o ava no le au maua ia o le ua anga mai ia la na
kalainga ia mafanua ia po le fionga fo ia tupai. Ia whaua watu le mātautua a o le tue tali watu i New Zealand whai inga o le nei vai aso. Ia se tau set up le mai ia lana pito. Ia ona tu watu le ia i o le Abanoa. Ia a o o manuia ia Amerikane. Ia vevela. Tua vevela ia le mea sa matu iai i le weekend ua tia nei. Vevela. Ia le aso tofi, aso whareile, matu tue fo i mai nei le aso. Ia. Ia. Lea la ua. Ia tu. Ia. Te fua mania, ma whanua, ma lo le te iai, ma lo le folau, ma lo le whatuatoa i te oe, mai tai, ia masi o wali. Ia au whao peo pea i pea i le nei atu nu, ma le nei se tete o California, ia i tā whaonga fōi, ma ia se tein fōi o mōmua, ia on tātou toi tete a fōi, lea mwhatu wha mua ni a wanoa. Ia, a watuia ni a wanoa. O le nā e te mawhika mai i le tātou whale masani. Ia, leo te tautua nei, tā amaia, te awanoa. O le tate o le sasahani i Amerika, ia pi le masani tātou tue si asasa. Pia ni awanoa, e te sauno ia e whawhiro i le tātou nu, mai whalolo. Ia, mā lor soi fua maua tula e pao e langona mai. Ma nei ia, whawhtai. Ngona le. Ia, mā lor soi fua maua i oe. E sele mana i o le nei tae o e maisi o le asapa i o le tua. Sa whapea o na whatasi atu i sauninga, ia whawhtai. Ua o whale le tau malu tāpuai, i o whelua i fo i le sunga whawhianga inga. Ia e maisi fo i se pā anga māsani a sio tamā. Le fionga ia taula papa aftiti. Ia whawhtai le lofa maleanga leo le tua. Whatalo whatuai le ia tātou pā anga māsani. Ma tātou sui lango uma o le tā pā anga o le lupe whalele po kalami. Ia malo sui fua maumalangi mai a o tau. O ia tātou New Zealand ma Australia wa umar tau sapati anafi. Ia lefa to a sapati le so ele no tele Amerika. Whatalo whatuai i sunga whawhiangainga mā lātou whatua, New Zealand, Australia, Samoa. Ia mai sei nei le malo tele meleke, ia matatou pā anga masani tinām te māmā tutua, i tono maota malawa, tono maota ngasi le aio tangata mātutua, ni alo mai o le ama whaso, wa whaisina umi o wa male whasoa, ia tulo wa whanga Samoa, wa whaisina ta whao wale tanu na tau mai nei ele malo tele meleke. Ia, alo mai o le whapeo na mawha soa atu na tula epa. Kai, ma whanua e whaisi matau ti o le vevel, ia o leo ua e taunu mai fo i le atunu nei. Pintau ma whio rolo vea somo, a ina o tatu malanga tu i Las Vegas. O lea sau whanongolongo i le tau ina o tatu lasia lea vahenga o le atu. Tula epa e mata utia le vevela. Le manuia le to inga vevela. You know, it's a desert heat. Pe whano whaso atu tato atunga matato malolo isi no whanga. O le vevela ai Australia pēha o le taimi o le sama Australia. It's a desert heat. O whala Australia. A vevela tele ia Australia. E olo le 40 degrees. Whamalolo ngā wenga maonga. And this is, I think, more atu le vevela i nei i Las Vegas, i lol malo i tono Australia. E matau tiere tu ngā vela, o si lelo nofo i tono le air conditioner tāwali. Po lo nofo i tono le hotel, a wete sau i whafo a. Io. Ia o te lo fo i le whatu susoli, e le vela o tatu nu Samoa pēa. Le ai, e le whaapea le vevela o Samoa. Ai pau al meo te whaftai e tula epa. Peo no whaso atu.
o te whaftai ese le ianga le vevela, ai le ai ni insect po ni snake save, mai atu whawhonga le tunu. Yeah. Wa o Australia le whapena a over le vevela. You gotta be careful le tele o le snakes e mai unga e hibernate na. A o le mele sa tato iai Vegas. Me vela e whio ai le ini me whapea. Malo, whaftai. Ia o te manatu o lea ai tatiri amatalia, lea toi tasilua vai aso. Lea toi na yaso tasilua tu whalima na yaso. Ia lea lava e tele teimi toi. A o ta talanoa, ile nei, ni nai mea fulele ua levo na e fia pai mai e lunga e te fia talanoa ina ma pa ista faso. Io e tula e pau leva na te fia whaasoa awa whaingata wa tele te whaavale I nei Amerika. Ia, na ola sunga la sa tele na e whaira tatou po kalame a tatou iai Vegas. Ia, wa le ma whaile le lasi o le wa inga la tau I le casino I Vegas. Wa le whaino o te lunga le whainga po kalame. But o te loa umana e asia le vaenga le tūlanga I whaitionga le sa aveanga I le fionga le li pāle mia. Le whaitionga le sa whaianga I le ba atu e lau. Ia na ano to e a fia ar vaenga lea. Ia na e sila fia leina len so ta I sa mo le fionga le li pāle mia. Po le atonu se wha malamala anga. Lea na tali manino le fionga le li pāle mia. Tato whalongolongo lava iai. E la e sila fia le pāle mia. Le va ma le malo New Zealand. He understands le le fionga le li pale mia. E le olona, e le mpena la sia ia le va lea. Ai o le tūlanga o lana saunoanga sa whai. Ona tūlanga la va ia wha mautu se no whanga. E tau nuu iai le va ato e lau pēa o na tau nuu atu. Wa tūlanga le e whai a lofa. O levan tato whai pā anga mato e lau. Ai atau nuu le va ato e lau, alo o iai ni va ala o loa po iai ni va ai longa le wafu. Ia e toi whaafo I le va ato e lau e a foi tu mai tai le moana. Se I umana an lo va ani, whato ama whai lea I, whaftai le fionga o au I e tolo pulomo, whaftai le fionga le li palimia tu le epa. Fia tau sanga o palimia sai lele, tulanga le sa o iai va ato e lau. Na iai se la veai. Whaafetai e lefta tu la I le fionga al palimia sunga lau le mali e toa. Tilo I me whaale lei ele tātou wā, ia ma tātou uso toa oinei o tele to e lau. Ia nā tau te sila fia tu le epa, o to e lau o tele to e lau I Samoa. O le tūlanga lea e atu e a onga, e atu skosipi, o la whaapea I whauna le leile tamau a ingo Samoa. Ia to tele e alom whanau o to e lau, o loa o tawina I le investele le USP. Ia, ai le iai la vase tūlanga, la veai po se tūlanga ina ia si tia I lunga le development o tamau a inga fo I o to I lau. Ai whaftai le whamaninonga le fionga le li pāle mia. O se vaenga I le wafu I matautu. Le uta manino mai le mele I ele marina. I oina la whaile no whanga sa o ala wa ato e lau tua ina. Le ai se tu e whialwa inga o wa ato e lau. Pea mai ala tau wha mamoli tātou atunu. Watu al whaftai man wha malo le fionga le li pale mia. Malana ka peneta wa e tau wha. Ia whaise ngā ruenga le lei mō tātou uso tua oi ato e lau. Le meta ua le nā. Tauno. No saulo la le vaenga le ua tele ai le whai tio. Tele le whai tio whapea. Ua alu le pale mia I New Zealand, langamalanga I New Zealand, e le o ia se tai no desima whapea. Na, pe a fio le fionga le li pale mia I New Zealand on a personal level, whatever, le ai lava ma se fe au ma se pisinisia stangata to tasi iai. Ai tanga foi malanga lea, o ia le fionga le li pale mia o le tai o le atunuu. Wa e to fa le fionga le li pale mia. Fa pe foi le min stao o le ngafa ma ngaluenga fa vai taimi. O le fono le na nga ia I fono tai o malo I ngaluenga fa vai taimi.
Manai le mauna a mai ana nei. Na sauno manino le fionga le li pale mia. I tama whanau o Samoa o loo ngā lulue ngā luenga whawhaitaimi. Sa awele tima inga a popo inga le fionga le li pale mia. Ina ia ngā lulue whaalelei, no nofo whaalelei, wa ai e lesi, ina ia tue te liu atu male manuia i a inga mawhanu. O le lato to mai le la maua inei, e mawhaina o atu whao ngā i Samoa, ona o lea wati na e Samoa, mai se tato poloketi o 2 miliona. Ai tanga i whala i tula epa. Has Sailele, tula epa Sailele, when he became a prime minister, na malanga whaapea e alue, ave se tima inga ma se te walalo i alo mwhanau. Mantua fo ila fionga le li pale mia lesa ona o le lei o le vaingo o tama whanau a Samoa leo atu New Zealand i ngā luenga whawaitaimi whapea Australia. Lea na malanga ila fionga le li pale mia. Wa tele le whaitionga, wa tele e whaitala. Ia la a tele tau tala la mento le fsinia ia sa ile peno na whaia nei tu ai ngā luenga. Na whaia nei ona le manu i ola maso i fua tama whanau o lo o mai ngā luenga whawaitaimi. Maria, matango fie, na iei sita mai na lena utango sia. O lena o lo o pisa o na li lali tae au, na sia i na i Hawke's Bay, Apple le Alingor Company. Mr. Apple, yeah. Mr. Apple. Lea sa iai ana nei, masalo le tae au, ia manisi fo i o le ka tupulanga. Ai na ta ua le fionga le li pale mia, o le afe fie la lua afe fie fo le na amatai. Na ulu fale le pale mene i le, but the very next year, a matalol po kalame lea. Se tafa manino si mea lea mo whanua mo whafonga lea tu. Nenga lea lava e pepese i la tō mo whapea. O po kalame lea na amata mea le ta pipi. Initiate tu le mana. Ale e manino wane te no fo New Zealand. O po kalame New Zealand, leo pipi ia tu fo ma Australia ia. I le tau mawhai e atia e no la tu tamau aina. Saude. Moni le lele sau noanga. E leo se po kalame ale malo o Samoa. E leo se po kalame na whai ale HRPP. E leo se po kalame na whai e tula epa. O le po kalame al malo New Zealand. Ina ia tele ia ni tangata whainga luenga e tau atina e ino whatoanga. Mai se ala whatoanga la nei the recognized scheme le e employers. Ona o le tau mawhainga o le tatoino apu, moli, the products, the produce o le mana o mia malo New Zealand. Len avatu o le tau sanga i a Samoa, o Fiti, o Tonga, o le tangata Vanuatu, tangata Pasifika. So e se sela na whaupunga whapea o le mena initiated tu le epale ai. O le talo sanga na avatu i atu moto Pasifika e mana mia tangata whainga luenga. Ia, le anta fa manino, le lava pe pese i la tonfa pe tasilea po kalame na initiate ai foi e tu le pa mal hecha pipi ale anta tino la fa no tu le fionga le palemia e u fale le pale mene la le tau sanga ai a mata po kalame le in the very next year o ia la na sau na langa fa pese e a ka tua i ma ni sula to sanga te Pele pela on fa manino, le lau pipi tu ma Australia ia, ma watu e fo isi tangata, ona isea, ele ma fai tangata nu o tō atu nu, na fai tu inga hanga dunga ia por sao, lea mo kama. Mantua foi tula epa. Ina ua watu ia alo tama whanau a Samoa le ngā luenga whaabaitai mile nei. Ele i manino na fai te tonoro, ele i wha manino ina le au maingo tamaiti whainga luenga nei. Le almena o iai, na tele lo inale complain, e ese le hourly rate matatongi sa whaailoa i alo nei au te tono Samoa le i o mai. Ai ina watau nui New Zealand, e uma ele te tongi o tamaititi, te tipi le te tongi o transport,
tipi tongi le accommodation, kipi tongi o mea ai, kipi le kongi o le, e tele i o mea saka kipi, e uma inga, e le atua se ta ilua se laua tama whanau, na tele tūlanga, tele mena tutupu, ia o le taimi whaila lea, e iele mātou whainga paanga ma le tina, o ia lea sa ta ia lea whai le vaenga lea, so ina ia tangata whainga ruenga i New Zealand. Lea fionga sau no mali i Carolina, lea na alu whai whapitoa le suenga lea. La le mena tūlai mai ai. The Human Rights Commission, she was the first Samoan ever. Lea na alu a whapitoa ia sau no mali i lalo e Hawke's Bay, Hastings, Gibson, wa o ngā nuu nei tele whatoanga. Sa whai le suenga ina. Na mawai, tasi se whali, pe tolu ni potu moi, e ta i toa iwa, ta i toa se fulu i le potu tasi. Unhealthy? I le potu tasi. It's a very unhealthy. Ai o le mela nai loai. O le ta i toa fia ia nei tama whanau te tono potu. A le nei kipi tupe te tele. E sala whaila, e a whapea, o le e moe e le tama i lona ia potu toa tasi. A le mena sai loa i suenga. Pe no whai atu. E toi titi whapea le mafia fia o le tusi. It's the outcome o suenga lea. Le fionga ia sau no mali i Carolina. No hand carina. Nga ki liva atu i te o le hotel. Ai o lesi aso so ai o malanga Samoa. Le na walu maawe. Na tu le fionga le li mean star. Ia toi susuru Cedric Schuster at the time. O mean star. I olo i lalo lan babainga. This is o inana whai mamai yaile li poti i suenga ia na whai e sau no mali. Which is o le li poti whalina na recognize whale to tono le Human Rights Commission in New Zealand. Mane, manino si vaenga na ta anga i mai e si vaenga e fingalo i le vaenga la le whainga malanga tu parimia i New Zealand. O le me si tatala no i le vaenga lea. Leo me vesi mai sa moa ma le lafu i vaenga le tuanga i ma le observer. Be uninvited. Ia le fionga le parimia le malanga lea. A le pi fōringa mai walu i le maliu o lona ainga po o lona nuu po o lona tangata. A le whapea na tutongi e le pāsese le malo. And even though ele i mana o mia i le whainga pāluta le whapau malo. Te sau noe vanga. O le moli mauna e mai le observer. To be quite honest, a whawhonga mai le observer. Yeah. Stop being a bully. Because at the end of the day, tau te le whai unga, a le whainga malo o ai e malanga. O le tai al malo, o tai i e whono e a wala i ngā mea whawai taimi. And being wa lewa na tu a langa le fionga le lipa le mia, i le te o tele o alo ma whanau, o le o te whafo i atu i pusa maliu te tu lo whafonga anga Samoa. He is more than happy and more than qualified o le fionga le lipa mia tauna malanga ai. E le aila se whi au iei pe tau whaangoi le fionga le lipa mia. O ia o le pale mia, o ia o le tai o le tunu. Le ala walu whaafsanga i le lei maalo mwhana wa Samoa. Ma ave le tu wa lalo ma le fautuanga. O le pale mia alofa le nā. E whaafsanga i maalo i o le tunu. Ave le fautuanga. Aua le oe o na nā, aua le la to te tang fiela ia whala au whasaina. Ai awe ta malo whai, ina ia, fo i a inga, te lese se le ni whamanianga mo a inga. A le to mai fo i wala to maua, a wale atina e ino si o tātou atunu. A le wā mai le tala whamele te tauna alu pania. Who are you observer e te whai e le whai unga? Po le whai ngā malo, po le palemia, o tai o atunu. So, he's more than qualified. Le ai se fe au observer. Se o e so e mai tau news. Wato te mai e mai tau whai, to te whai tio ma tau wha leanga. Yeah. Matango fi.
O le ana whapea, if that was you, o le na sa whai mei e whatali mai, le hani la ngona e o ia e pen whapea, o leo e wai mai o lo pale mia, o lo taita. Le wala tu asi o e tanga le tama ma le tene tau apu. How would you feel? Tula epa, if that was me, o lo o ngā lue ai ngā luenga whapene, o le fio ato le pale mia, o le fio ato le minsta, e a sia lato, te lele fia le loto, it's being recognized. O le amana ia, le mea siling tā ua malanga whapitoa atu le fionga le li pale mia, o le tai o lo atunu, o te langona i lo fia, o le amana ia o lo whaatau waa. Right. Langona umana i a tātou Samoa, e maise tātou nei e lala i atunu mamau. E le o mai o tātou mātua, e le o mai o tātou ainga. Langona ma whanawhana o le loto, i le whaatasi atu le fionga le li pale mia. And no doubt, le fionga le li pale mia, aver fautuanga tu a lalo ma apopo inga le lei i alo mwhanau le tunu. Le fionga le li pale mia sa te e le mele nei o fia alo Samoa o inga luenga whawai le ato e fo i mai Samoa mai tono pusamaliu. Ono lea, o le lei o na whaatulanga ia me ia ave ai la tau ia tunu mau. Le o lei na whaatulanga me tau insurance. A wala tupu wene pewhia. Ala ieni mea e mauele manuia mo la tau a inga. E unu whale atu le fionga le li pare mia o le pepese tanta. O whaasolo e le kamera, o le camera. Oka, o lau pai le to tele. But that's the manpower a Samoa i lona atinae. Lea o atu e atinae o tō New Zealand. Ma atinae ia i foi. Ia le malo Australia. I le Australia. Ioe. Lea la e pi eise whanofo popole i le fionga li pari. Mia mana whainga malo. E mo i o le tatu tea mai o tupe vave i mo a inga Samoa. A o le foi o whaile atina e Samoa. O lana miliona, o lana 2 miliona. A o lea la baba i atu o le manpower a toa le Samoa. Lea wai fafo uma. Le aso fina ngalo. E te pi itia le atunga lunga le fionga le li pari mea. I le taumwhai e kipo tatu tangata. O le tūlanga tonu le nātu la epa, a tanga i lali le iai, e wha le mawhawhau a. O le wati nae, ma le lei ele tamau a ingo New Zealand. Time will come, a o ina so longa le lei, I don't think e te mana o mia le malo New Zealand wa o leo. Ai whaafewhea la tātou. Le manpower le nei, le wanga i mai whafo ati na New Zealand. A le tūlanga le waiai, o le mea tonu ale na lailo na a el tofa, whai se awala ina ia develop Samoa at the same time. Tau fiofi ai le malosi o le nuu, malosi o i tu malo ina ia develop. Le tatou atunu, le ne tatou miliona le nei, le awasi itia le 2 miliona o le awala tonu le na. O te loinga tula e pase o te le fole tala matua inga le fionga le li pa le mia ono lea sa lato te le i whaia. Lato te le i whaia ngā luenga la veai. Lato te le i whaia se ngā luenga fō. E peia o le tamā martina e awe whautuanga i whanau. This is exactly le wa whaia le fionga le li pa le mia. Awe whautuanga i tama whanau o le tunu. E le o mai mātua o tama nei. Le o mai ni o lato mātua. E fo o se fianga ia te au. Ai a fio mai le fionga le li pa le mia mai Samoa. Tatou whaatasi New Zealand. Ia pēr nā fo ia o tau i nei Amerika. A tūlanga na iai. Te langona fo i tama whanau la iai de taimi nei ngā nuenga whawai taimi. Oka mita le anganga. Fia. Ua whaatasi a watu le whautuanga. O i fo i langona iai lato. E mawhanwhana le loto, e ui e leo ni o lato mātua. A o lewa iai se tangata e lato te watua le whi amonia i lato. Mātua wha le atunu.
E ia le tatonunga mo whanua, ele o maulalo fo tiro mea taitai o New Zealand. Le amana ia le taitai o Samoa, o tangata nu o lana tu, o lea ua tu lafo i atu i o la lima. E le titi mamao le tupe o lo tutongi ai, pe afua i le atina e ina o New Zealand, i le taimi maavano ua whaatanga tuai, ma leo tuai o tatu tangata, e atina e lo tō nu o New Zealand. Lea se whai tau mai e malo, a New Zealand maona taitai, i le fio atu le fionga le lipani. O le fionga le lipani mia, it's most recognizable thing il malo New Zealand. Ona la wala tau sila fia le lei, ia ta iala ai mai se foi, la ngona le fionga le lipani mia, I tama whanau le atunu. O le fionga le lipani mia, he is the people's person. E whata ua ia tangata nu o Samoa, which is whapena foi la e mai se lava ia le fionga ia wawasa mana ia. Ia whapea foi le fionga le lipani mia, ia sinawi ulum totua. Ping o le wala tau tofo wa ia la tau suafo le atunu. Lea la o la tau iloa o le tūlanga lea o le tamao le atunu le fionga le lipani mia. And it's most recognizable way e respect mai tangata Samoa ilona fio atu. Mai sela, no doubt tu la epa, o ani fautuanga na ave le fionga le lipani mia, I tama whanau nei e Samoa ngā luenga whawaitai. It's all been translated. La fo wa mala mai lato I le mau o lo tamwhai I le tātou parimia. Malo, paftai. O lea o mafutai mal minsta le fionga e ana por Fatarain. Fatarain. Yes. O ia manino pe Samoa. O le fionga le lipani. Not only he's the leader, he's the prime minister of Samoa, but he also the minister of what? Police. Foreign Affairs. Foreign Affairs. So, e anga waa le fionga le lipani mia. I tuinga me umai tate tala noa ina ia ave ese mafo fautangata. Le tau wha leanga o lo wha pia mai. And invite ele te tauna iei le fionga le lipani mia. Le maliu le nasa iei le fionga le lipani mia. Tala fia ngai le malanga atu. O se te tau sila fia. Tula epa. Ia wha manino sa molo wha fonga mai. Ele tau wha se le wha pe uninvited. O le malang, o le fono le nei. O le fono na tu o e whaile a matanga o tau sanga. Ai le I mawhai o na whatau muina. O na sa fia ngai ngase no this. So don't take it the wrong way. Yeah. E le sa o le whaupunga uninvited. E le tau invitinga le fionga le lipani mia. O ngā wenga whaavai mi nei. O mea uma nei e whao fia tu te tonu o le whainga malo al pale mia. Foreign Affairs. Langa o mea nei I le wao whainga malo e lua. E hui la o le RSE o lo I lalo le minsta ia Fatarain. But again, let's be realistically, o le fionga le lipani mia, he's the Minister of Foreign Affairs. Yeah. O ina tau lai uma iai mea e ofi atu te tono o Samoa. Se so ia tau te tau whaasese, tau whaaleanga. You know, tau te fiu, tau te whi o nosi ei whapena. Ia, na o tau sao atu. Lei se whi awal observer po ai lava, lo whaia mai ala tau New Samoa. A fionga le lipani mia o le minstale o le Foreign Affairs. O I e whaofi o matu iai ia ngā luenga ma mea a wale whainga malo o Samoa. District Development Project created by the HRPP, somebody. Whanongo ye. O te ilo whanongo. Whai mei o le mele na initiate le HRPP le porkalami miliona lea o lo pena nei. Limoni. Lea ua tau alanga I lungo la porkalami masitasi fo I li whaasalau. Le ngatala na ia ta ua le vaenga lea whapea o District Development Project o mea na a mata mea ele HRPP. Le whala ina ia ta ua o mea ia. O lea na ngadua ina le malo Solomon, ma le malo Papua New Guinea. Le whainga o ngā porkalame lea ai, a lea o te whaia, e pepelo lan o ta whiwa sa ili, ele
o sa mola tunu mo o le ua tapena o le mata upu na initiate mai ele fatuatua ele atua sa mutasi a le o sa nei limoni lunga o la pokalami mfape mai on pokalami na amata mea le chapipi se veisa utala levanga Mo motu la epa. Wa ova le tau whaasese pe pelo le mawhauwhau o limoni. Le lau whaso atu. Le paia inga lea numero sufitu. Na vea ai le fionga ia mulpola ana rosa. Ma min stao tinam te mai tai. Na malanga mai eila le fionga ia mulpola. E oi malanga i New York. Ona o le fono la lea sa fai le tupale o te mai tai. Na sau no manino mulpola ina wa foi mai mato fai ainga. E le tā ua i o le pokalame lea o le miliona. O le tā ua. Ona o le fono lea tina o la langi sa fai New York. Sa fatasi toela na fionga malana CEO. Le na teipo lai e mulpola le poloketi lea Samoa. Ina ua uma o na teipo. Na sau no manino le fionga mulpola. Uma na teipo. E sa tatauna iei malo longa. Ele iai se malo longa a ia. Ma nisi o lana au whainga luenga sa lato malanga. Ona na uma lona fofola le tūlanga le o tato miliona. A mai lo le request mai atu nuu o le Pasifika. E iai Vanuatu, e iai Fiti, e iai Papua New Guinea. They wanted to know how te whawhiwhia na manuva Samoa because it sounds like a good project for atu nuu umor Pasifika. Lea lan whaaso manino lama le fionga ia mupola na rosa. O le wau whaalonglongo atu i le pepelo le mawhauwhau le wawhai o mena initiate. So o le fesili, la tau sanga na tau initiating ai. And how come you haven't even come forward with an idea o a fair to te put into action ai? Le la tau mai tau te fia ai mea na whaila vai le vaenga le fast. Le la o tau mai e ono lea. O tau tau mawhai whaase se manatu ma mawhauwhau o tangata le tunu. Whapea ai, o mea umai, ua whai so le limongi le upu lea, whai fo le whalfono. Whalfono le na whai le HRPP, le ai. Whalfono na i le taimi a fofonga whetalai le fionga a lau le maletoa. Lea na ave le tau sanga whau e whalfono la iei nei. A le whala wo ne le poloketi, o le o whapea mai, o mea nga initiate, a whaila na tau initiatinga. O whela sa ave ia le tau initiative. O whea sa tu iai. Sili tau talinga. A le wa tu lo le fast. Whaile la tau. O le pepe lea le fast. Na fofoa mai. Ono lea. Sa fesilingia. E o rani ngā luenga. E ma whai e na la vea i matina e Samoa. O le tali. Wha sa fua le manuia i tangata uma o Samoa. HRPP never instigate such thing, never initiate such thing. Se so ia to te tau whaasese ma tau whaleanga. Ia. Nau manino, pio ta ua leo sia ta ua po kalame o tam whai wha manino le atunu. Wha mahala malama ia le tau whaasese. Ia olo wha pia lavon whaasoe sa i le atunu. Tamai i le I whamasinonga le whai nei le ua mai le whaatali i se a foi. I se whai unga. O te manatu e le no le ua uma le whamasinonga le uta tia mo se whai unga. Ai ona o le tulanga le ua peua o tala noina fo i li moni lunga o penga ta whai langi ma i nion tala e sui e le whaalonga tangata. Se mai sau noanga e fua le whamasinonga le. Tula e portulanga lea. Le mea le whai e le sui le ia limong. Ua pei o ia male. Pei o ia na te suia whai unga o ia. Le whala wasau e wha olo a tau a mai le tau whaase se le malo le tu. Sa le tau na la tal noina mta upu lea. Ta atia lau ai lima o le ofiso whamasinonga. Se a mai le whai unga. Na sau whaila ia e whaila na wha lave ma whaila na wha soe sa. A le mea le sau e tala noa
ele a mai el fai unga tu sala le wasau fai loa ina ia tau mawhai e la via i whape wha mamalo na ingoa, wha mamai la tau a meo la tau e moni masao a la tau mawhainga. Lea na la tau silingi ai, le fsusui a inga o le whainga wha mai. O le fasili tu la e pa ai se a ua leina sui e le whainga malo le wha mai, whainga o teitai fono. Ia el mafuanga. Le e sue atu. To a tolus fulu mon tupu ia o sfufitu ne te o se au. Ia i tu malo, o mai le taimi nei, e le o mwhaina turn in mai le wha o ngāse se ino tupe. Lea la sa whai e loa. Lea la whai e loa la le fina ngalo le kapeneta, le parimia mar kapeneta. Ini awala e streamline ai ma pui pui. Ona lea, o le a 2 miliona, e leo stama i tupe. E leo stama i tupe te le. Ai ia pui pui ia awane i toi o iai, le tūlanga le o le whao ngāse se ino tupe. Le mafua ai le swinga le sa iei nei, ona ka tele la tōlo, ia fianga la tō i tumalo. Le o ma le teimi le nei, le la na whalonglonga fo whapea, o le tūlanga iei tūlua wanoa iai a le amailoa, o le āmolia iala tūla fono. Tūlanga nana linga sui ia mea nei, a le whaua mai a mele tau whasese, whapea iei, ua bias, ua whaapolo kiki, ua influence, ia o lunga la wā, o leo mai a mai a wala ele lea, e whaalea ngai nai tau mawhainga lo whai e tātou whainga malo. Iei se sui o le HRPP ta mo e whainga palo, tare na umatuni le titi a saftalua, petai. Na la ngona le leile u leo o le fionga, le fui whai pule, mai whalata tonu. O lo lato sui le anta mo e tu tasi, le li le anta o i le ngor te mali lea. Le leua. Le, ia, na, le ai, io se, te wha penalo na suafa. Ana ia tau tino, o lo lato sui lea, o ana fea. O ana fea na tatu na whailo mai ai. Ina ua ta ua tuia, na nofo elo na whale ma mata atu, o feo wa i solo le HRPP tutonu o latu tu malo. Lata ina whaile palota. Ai le so lato sui, le ala usau nei ia le li lea, ma au mai. O lo lato sui lea. Tau tino o whanongo nan pokalame. La ua mapalau di na whale la pokalame. O le sui lea lato nfatu, se whaisa utare le mai. Tu lai pelo se mea faule mea lea. E mea se mea faule mea lea. Ina ua le palota le lua tasi. Lea fo isa fai le tūlanga lea. E na amai e mau. Tau te whiu a ili walu a pō. Tu la epa martau vaenga. Ona o le tam whai la vai su e se tangata. Ina ia tamu mo e whaatasi malengo amatua ia ali. Ne foi la le maua mai le mena tupu ne ia sa fatalua. E whio ai, pen te moni vaveau, o le sailinga. Moni lau sau noanga. Wa ave wha sui teito tasi ia sui e no, but behind the scenery, o le lato sui na o e whatu. Okay. Ona lea, a mai whapea, se wa musu tula e pato e tu se sui tu wa ilengo le HRPP, ona wa mata muli mama seasi. I le whaia ina. So, ia le foto to e whaia ina. Le whaua to e toto mutu whai ngā pālota nei. Tau te whiu to te tamwhai. Langa to te leo whaia ni me le leimo Samoa. Ua eo, mai e whasitala lea mo whanua. Tau te whiu e tamwhai langa to te leo whaia se mea le le. Le le wawa ai atoa ia i o le atunu. E le leilanga o le lamai whai mai o le HRPP na whaia lea mea. A ua manino nei lea tunu. O lo latu o mai e pio ni a whare maualunga. Whai lea o lea. O le tau le leia o latou ia umi ai. A o se upu o lo latu pio dinga o tangata ma a inga ta itasi latou te li whaia. Lea fuanga la lea. Latou te le mawhaia tu la epa. Ioi. Lea la ua li liu la lea tunu. Mama ai. E le ai ma se winga ma se ngā e pio dai ma upgrade the landscaping o Samoa. Ma ona atu ngā whale man. Ai a mativa ma le anga tu a whale ma whale a inga te tō tasi.
E au mā mea ia. E au mā whare te tele, au mā mala waalele, au mā. Whina. E te tila tula e pa wati ngā talinga le mitai o mea na whai le cha pipira. Yeah. Whale nei. Yeah. Whale nei. E lo ni whale ni whai le cha pipi. O longs o le to tongi el au whai la fonga, ma to tongi el atunu. Le lei pe ana whape mai o whale na whai le cha pipi. E lo i ni lo na whai ai. Taimile nei, le ana to tongi el atunu u mea nei. Ai paulo le awala le o whai nei e whai ngā malole nei. Faasafua le manuia ia Samoa atoa. O fale nei, ele ia se manuia no o i ai ngai tua, mai tu malo. Na tutu faateunga pe o te ufunga la au tono taulanga. Ai le se me le se manuia o i tua, i ai ngai manu i tua. Ia te sile fia foi mo whanu o fale nei. E tele atu teimi tu ufua, nai lo teimi whaonga. Na le valu ai tu la whengalua, ngai tangata whengalua. O le whale atu ufua po atoa. E le ngata le nātu la epa. Ia. Whau e tangata seina le whale whamasino. Ia. O le amena o iai. Le atos tolus futau sanga, luas futau sanga. Ai tu tulu mata ngā. Whau le whale mai ma to tua. Le amena o iai. Mu isi vaenga o whale. O nei leile waia ina. Tutulu isi vaenga o whale e leile atoina. Ai o ai tangata whaingaruenga. Tangata whaingaruenga mai saina. Lo to tele alo ma tama whanau ala tunu. Sa ta tauna whaingaruenga i whale nei. Ia nā paule ala mai. Ia le maota la leo to filau. Le ana le whai. Fea tutulu. Ai whai mai. E le mwhaina no foi tangata tonu whaingaruenga ai. Me pela whasau ato le ini e a kone le ola no des. Le ala me mi tai mai e nei whale. Nana mai wha teu wai wha fōringa. Ai le o iese manui e wha sa fua i latu nuu. O lona e se ngalale nā. O le mi tai o nei whale. Ia sa o le sa noanga le fionga tui atua. Ea, ati na nei whale ni mea mai e ai. Ar tūlanga na iai. Mana ia, ele ngata la ele nā mo whanua, ai pi o le na matala noa ma le fionga le minsta. O le suifua manoloi. Mai tau tino ai. Ua umana tutongi se 42 milion. Uma tutongi po vai asoalen. Vai asoalen matano i tusan matano nei a pe ma o 2 days before. Na uma tutongi. Ale alava lana vevesierto o lua lea. Pe e whaonga e tangata ia le mese whanmai ma suifua manoloina. E tausu e ia lato point i le atunu. Le aso fina ngalo leo ta ua minsta ua uma tutongi 42 miliona lea. Tula epa. Wo mai e whaonga le ofisa soifua manoloina. Wa fo i lau te loa. It's a dodgy tradesman sa whaonga ina le whaunga o whale nei. Wo o mai fo re tūlanga o lau te sila fia le telo sioki e whala au. Le sa tātou lo uman telo tau sanga. Iai tangata whaingaruenga na ielo lato a fianga le whaataunga o whala au nei ona le whainga o le tūlanga leo whala o whasaina. Peila le whaawhainga o fia na lato whaanga ina lo fisa soifua maloloina. Because that was the very lowest grade o mea sa tutupu na whainga mara. O taimi oi, o le taimi leo lato. Ai talo whaila le whainga malo nei. O le ua ofi atu lato. Fifi o lato tu moa i le te leo le whaale tonu le iai. A ni whaale tonu na whai ai. Whaale tonu na tutupu i le taimi o le leadership a le HRPP. O lona winga i lau sau vaba ai ma whanua. O excuses uma mea nei e tala noa mai tangata ni. Mo meo excuses e whai ele tau whaaleanga. That's all they're doing. You know, they use it ina ia whaingo fie ina point le lato lima. Ile whainga malo. Aisea, lunga o le loto ele le na te tele. Langa wale ai am sesi mea mwhaina lato tango fia. Le ai ma sesi mea mwhai ona a apa iai. Ona li liu lola ia. Whao ngā, whatever. Ia, la tele tala soifua maloloina. No, nei whaule. Le whale mai tuai whangaloa. La mena iai. Longo mwhai o whalo manu. Ta atia. Na whai alu el fia suoro tupe.
Lua ta ua fan mai le matu fangalo. Ala wa ai ina malai va le tua i alipata. Male a foi. Male wafu na i alipata. Ai a tala noa mai la tangata ni le wha mau tupe. Ale fionga li pandemia malana. Ai le sila la i mene. O ai tonu tangata i alu wha le au ngā ina tupe ale tu. Tu so la to wa ia le sa fai le sa ninga nei o le fa o nga fa soli tu la fonoino tu pela tu. Fa le fa le mai le fa ngalo fe e tatia. Le wa fai ma fa le manu I fa ngalo. Fa le mala va le ti avea. La mene na sua fia full miliona na luai. Le tatia. E na la to lo le na mai le li poti. E le tala fe ngai le mala va le nei. O ngai whaasanga tongu le ala matangi e le mawhai le sefe. Oma o whau le wafu I Malaila. Lali, a uma neina tu I le awa, a uma to e watu fo I le mwhaina sauni waa. Na le tele I o tupela tunu. O na lea, o le whai whaafōlinga. Ti tilo whaila I awala. Lea, tele le vevesi whai mai o campaign o whatosina. Ai no fa te me paloka lua olo tasi. Ole ala ta le paloka le fa ta to awala mta sua to awala. Well, isn't that a campaign? Isn't that a fatosina? Yeah. O tupe an malo. Tupe malo. Fa alu vale tupe malo. Ai leo ni tupe la le malo le na tufa ia sa fatalua. O le tupe le ia fa manino la fa fonga anga Samoa. O le tupe le tufa ia sa fatalua. E le o se tupe ale malo Samoa. Ia manino le lei. O le tupe lea. O le tupe ale malo New Zealand. E tu watu o se vaenga o se taui. O se taui ona o le vaala le Manawai Bay. Le ma ngoto I Safata. O le taui. E le o se tupe ale malo Samoa. A le wo foi solo muerto ino tula e pa fai mai ia le fo fai nga fato sine no des le ai tele le process sa tau ma fai e fa nga ona ina ia le tulanga na mai el maloni sila ia ma oti ma mauti noa alu le tupe I bank accounts le ala sa ma we ye nisi le they've never had bank accounts in their life la sa fai la le si awala fai fiu tanga inga ele fa pe a watula lengi bank account pule lo malo sa mo le awala fa sa fuai no they have to go back le malo ni sila what will be the next option what will the best way in a le la manino le lam fai lo na sai ni le siaki ale fo mai e fai mai le ai ele se super malo sa mo o le super malo ni sila o le taui awale va ale ma ngoto nga tai fale o sa fata Pe tufa te me le palota, pe le palota, o la tu inga fa upunga tufa, o la tufa tupe le nu uia. I le te pule le committee ni tufa po la te, but it was a long process. What do you think? E le fai ngofie le process. Le fai ngofie ona lena manino na watu fautuanga al maloni sila. Ina ia alusa o le tupe I le tangata. Mantua foi. Lena lia I le tufanga la le back to school. Le fana lia ai. Wa ye tangata tufai nei sui le ngoa tufai le si tu malo. Teila o ina le na titi loi. Awane te tupu. Awane te tupu. A ia mata I tu. Ia mausali. Ia awala ina ia malu pui pui. Ele tupele nei. Alu sao I tangata te tauna alu I ele tupi. Awane tala whaanua se ainga. Ele fai ngofie. O lea pe ua ta ua e whapea o le komiti. O le ngā komiti sa whia ngai ma le tau whai o le process lea. Len tau tino o CEO o sieri o fui ia masita mai tai o le ala I salanoa le ala I salanoa CEO o lea ua whamawai. Ne ufa mavai ina ua mai on na pilot process matufa lo le tupea no ufa mavai mai male ai le nor to mai tai si fa mo le sisi o la tua le ala isala no sorry
ngalo lo mafofauling o le ua resign mai le ina ua mai almele ia pe tu fasili lo tama fofau aisia le ale wingo fa mavai ma tu la fa pe ko le tu langa a pe le lenta ta no vanga le o mai da ku la lo mo fa e ai o tu pe safata e po le alte mi e tu fai ile patocina to ave o la tu ai ana faila to ia le na Francis Brown fatai ia to me tai na mo fanua ia na CEO committee le o resign patole o le metati tam fai fa pula ile atu afa pe tu pe una la fo mai lo ingo na sau le fa mai ia tu lepa lo tu pe le na la fo mai New Zealand io a tem tonu ne palota se patocina na me Afa se tupele la fosa o tu lo so fatula epa. How come it becomes a fatosina? Bafa o tupele la fo mai tangata ilo mo. E tele ialu te aisi e tele ialu. No, elo se fatosina na mea. O le fatosina o tangata o le pola komiti le la to tawa. To te o e tawa nau ia tangata mai palota. Ai ave ele tupe ina ia influence ai. Sau falana e kisi e te oi. Ai fa fe pe o le wai o le mori ka i mele mori lo falu o le mana fa ia tu ia o nge kisi o tum tanga le wai fia fa ol ai o kai mu kat pa ro ka ko mai ka i mele wai fa ko singa lan men O ina lai lo ai fa to sina lea ona le keple nei fa maunia wa levan tau sanga ai le fai no mai ale na ta fa nga pa lo tau mai. That can be seen o le fatosina. mana ia e mai o taua le o ta talanoanga o le tanole o le taua le o ta por kalame o fa manino langa le fo le lungo por nisi por kalame au to mai na New Zealand ia ma sui le i le taua o le latu wa ai ai ia si ma oso wa fa no te baba ia por kalame ali moni ma le liu iti Na ni ba e nga lela o te fia watua tanoi ua sa i mai ia le fōringa leo iti ma fai mai talanga i le whainga malanga a le fionga le. Le fionga ia se wamuli min stau ta longa a o lea e manino o lo o manino tu la fono e fio le fionga le min star lana sui min star malanga CEO twice a year iai fono te tele whapea. Ai o whaamanuianga ia fionga a le fionga le lipa le mia fonga whetalai ma minsta. E iai privileges o le fionga le minsta ma lona whaletua. Ia tulou le fionga le minsta le fionga se wa muli fasi. Ua maliu le whaletua o se wa muli. So therefore, ole under the requirements, ole entitled lona alo e escortinga la nación a la liminsta. Ole ala le me watau pepese e fuma tele e fuatau tala. Ai sea, me atonu na e tau ole tau faleanga. Me atonu na e tau ole tau mui. La tau faleanga fua, ola e ala te tau mutono o whainga whabai. Ala me te pese elo o e me upo o iti. E te pese e fua, alu sa mo e whai e sau tau tua pe awhapete, e te fia pese e le tūranga le nā. Lai manino, e leo whape ua solia e le fionga le li minsta, ia inga whainga whamai. O loo manino lava spouse, ua maliu le whale tua. So therefore, e mawhaina malanga le alu. Instead, le tau I tonu ai le tapa I o le mele mawhanua. Leanga no whanofo ai le taranoina. Asa oi le o to inga taranoanga le ni whabai e taranoanga I ato urua le. Ele kere I moa na lafo matata matamatai. Ma leo tatuwa ai e lungo penga ta whailangi. Nga te le tapu e mai ata o le ngata o le minsta malang misalang lang. Ia msion alo. Le tamititi. Ia, ma CEO.
matau mawhai e au mai I le atunu, se sen mean malo le ufai. A lela o tawa manino, langa na maua foi se te mo tapo kala me tala noa sao I le tapu da. Lela sosoni tele, entitled le alo, ta mai tai po le alo li o se minsta, pe a fai wo o le vala au, o le sao le, Ioi. le te tau la mele nu meli pine I mele. La mele le na mai tangata fai mau fasi se ina le mau. Tula e pa tuloa la sa pati o le li, ma lau whafonga anga sa mua. Se tu le isu me tauntu iai, au le losi fue me le tau na losi iai. O lo manino, ale me, lo ale tau matanga. Wa tau toe, na tau whai tiu, ale o tau toe mai nei lau mai le foi le li poti ale, ale CEO le Foreign Affairs. Le manino. Yeah. So, lau o toe tali lau o tau whaleanga le whai. Lea me tu te tau whaleanga. Ea, o tau loto leanga o tau le malanga I Scotland. A ila tau fo leo e tapu e mai ata le fionga le li Minster, o lana sui Minster, ma le CEO malonalo. Ia tu lau la va, o le pawa le mea le umai e le patua, kiki ma le vai, sa vali o tau valele. Mana ia, ta sila ia me tau tapu kalame le so, leo wha manino ai langa, se whaalongo tangata, o risi tangata, e whaalongo tuam whaingo fian ta tonu, ma vanga toile ma whau, a le mwhailan tatu wha manino wha malam, ma nei e si mesia, o le wha malam ina, o a ua maliu le to lua, le whatua, ia e anga waa o walo, Samoa, au tu va ai lumanai e tu malanga se minsta ma ave sonalo io na le mele fa ma fa mai e palau ilo o mai wala na ave le alo o le fionga le minsta ma au mai e isi ma tala fa pia o so se company va lele la langi e le fa tan feni tala o se fa pia ni so se company va lele la langi ni e fa sai le mafai ona ave na isi tangata mai Se tula epa. O le si tau whaase se mua lea o iti. O ia la e sau e te losi I le mata upo le fionga le li Minster malonalo. Ai lo mawhaina e alu e tau tala sao le mea I le a whaina lo uso Eric I le tūlanga le hit and run. Don't put your nose in where le tauntu iai. E le lela tau o mai whai mai e mai. A mai ko evidence la I ese ngase a le fionga le li Minster. Ai longa tu te loro tau tau whaaleanga le na o tau whaia. Le ai o le entitled le alo le fionga le li Minster e malanga e escort lon tama. Ma le si melo te fia whamam. I'm so surprised that you guys haven't touched ona o tūlanga your protocols al whaingamalo. They fly business class. Wa, wa tau loto le anga ona tau te le mwhaina tau whelelei business class. Po le mea, wa amai e tula e par tūlanga na because he misses out all the perks o le atu le my business class alauni and all that. Stop being a bully. E wa pio mena le wa peseto ina terminei o a fe fa o mai le whainga malanga fa pea le li parmia. Wa uma foi no fai mai te tau na alu le li parmia I fontanga tai tai o ma. I fontanga uma I oe. Ioe. A le foi la o toi malanga atu le parmia le ofesi mai wen. O fe o mai le mele fai le parmia o lewa e malanga. Le aso. Le fionga parmia. Po o feni malanga e maua ese manuia o Samoa. That's what he has to do. La mesa fai e tula e pailona ia taimi langa leadership. Toi titi malanga masina umana ia. Ale was our points le finga le fionga le li palmia. Come on. Be a real man. Yeah. Le se isi tu la fono o le fono fa vai. E awani e a fea ai mesia New Zealand Australia tu mo tatu tangata. E anga I se fono fa malo e sani e a fea se maliu se ainga. Maliu se tangata la se mi va pena. O isi tu la fono fa pena tatu. Le se tu la fono la langi ato le nei tu la e pa fa pena. Your family is your priority. Family comes first. Wa fia foi ni malanga sa wai tu la e pa ia fa mai mai a sa walu le whaingo
Now, so stop being a bully. Stop. O melo e malosi tō tau whaleanga trying to cover up o tō mea pe pelo sa whai. A mayor ka malo nga laku e si mai ala ka malo ala ku ngat whengur siksengi ia. Ioi, lengi mai. So alu o le Jet Over Hotel in Nasa whaere sing ngā limo siksengi. We saw him that morning. Ai matatiti lo atu le arikola a mai. Na tau sanga e whainga malo fia me e a mai na inu silo mai. A whela ini mai. Sa iei umam fontoe mai la tau iei o le mesa whai iei le saingi o meo siksengi. Sa le whaila na interview o tu anu le fia i tu la o a le whainga o le tala. A tu le iatu ku malo le wheelchair? O whela i ini mai. Sa tatau na mai loa le tatau na wherwa i sisi mea. A watu sa o le whale mai. Tapuni whaitoa loka ina. Mana ia. Ia. O le e sisi vanga o le interview le ana e tau puepu e ana. Le i mosu te matamatai le interview. Ele le ta whaasa o le whaale. Le o peru tūlanga na ia uia. O tala noa nei mata upu ia o le whainga malanga le fionga le li Minster. Ma whapea mai iti o tūlanga le iai le se vaalele lalo le lae a vea pe a whai mai. Le se me lo mai le fionga le li Palemia o le fionga le li Minster. O le entitlement a le fionga le li Minster e a velo na alo. Ie mana tua foi, fono whapea nei e ta pena la ei. O le la malo e le alo o le fionga le li Minster. E ti ngai futau loto. Wow, o tau loto le anga walu le nei a walu toto o atu Scotland. Ai, come on people. Tau ana. O le ua excuse lungo le ave fai mai lola ia le. A mai o le anu. E sa tanta mai o fengi me fa pe la lola e sa ska ka mai le se vale. Anyway, o le o ta fa manu. Tai mai e iti fa pe la o yele sa air hostess. Yeah, first time what to this air hostess. No tu pai. Ya, ole ta mai o vanga e tonu fa ma fa li moni. I le lato tangi le na ave. Memo mo. O le fai longa tangata. Lona lua. O le sori fa vai. Ma lon tonu. O le fai me fa pito paies. Le o fa to matuni. Yo le telenta se a mai le fai unga le ua loma nei le ua loma nei a mai o le fai unga ai le ta se ta pai ina ia awane I fai tu inga me fa ala sa ulo a fai tu I mai po le lavali ngor ke se sau fa pe mai fa masino to e sui e o e ese suinga o fono fa vai nei le tu pe a tu le manager pipi o te fono tu Mo mua tu le epa o tele fia tala no tele nta upui o na peo na whai atu. O le wai lumo o le whamasinonga se mai le unga whamasinonga. But pau le vaenga o te fia tā ua. O le tūlanga lea e mafuanga na laina whaifesuia inga I ar tato whainga malo nei. Ona o le tūlanga o fono whaamae po o I tu malo. Sa whaao ngā se sele. Fa so ino tupe ona lo yeni tu malo o malteimi le nei ele io o mai tala o lato tupe pena fa fefena fa o nga ia tupe mulmuli a ia o tulanga na ia e te le la vase ta fa so e fa mta upulea pe a maua mai le unga o le fa msinonga sa mata no le ta buai o te mata mata ta ua le ota ua requested li o Moet e saure li pare mia e fatto esse I leo I to lu ma fatto esse atu ia tia la so fina mua who are you e fatto esse la fionga le li pare mia ia te oi wa ye sa tau tu na fai mo Samoa lona lua o lo o manino lava ile lau text message na ave ia lato I lungo al Facebook why longa wina na tā lau fe au lea tustusia I lau fia whaalia lia wa e la foina tupe mo. A lela wa toi backfire e te oi. That's the, o le reality le nā tula epa.
O le ale me la fatu e se le fionga le li pale mia te oi. Oi. Ai o la me la fatu e se leo nei. Ia o I lai lo ai. Lo ai la le vai fo I o nei sunga a di leo. O a wale fa o so tua o te o le tangata ele o nofo I Samoa, ma fai sana tau tua I Samoa. Wa at the end of the day, a lia ele mata upu nei ai mo li ai o lua soli ngā tulafono. Ele sau la ia le li I po o lea, le ufua moa lea. Ele sau e watu le tupe tau sei o lua a inga. O le mena I langona I whanua noa, o le wha oso atua, le manino I lunga Facebook, manino I lunga o lana tustusinga, whaelo atu le tupe le wa avatu. Ale wo e whale tangi. Wa ia o ani mele ia mele I unga le whaamasinonga, ale wa mana e whai atu whatu e senga le fionga le li parimia. Get real. Mana ia. So lela o manino ia Samoa whaafonga. Ele se mea creating ele fionga le li parimia. Tu sa leo nga mention ele fionga le li parimia. Tu singa ai la tu lunga o pengat whailangi. O sa le? O mea tonu ana tula epa. Mea tonu alanga le ina tia na a mai manino. O le whatu a le taimi ne tula epa o tata noina. O le wa iei ana fake pages. But at the time of whai ia o ia me personally o le fia whaali lia I tangata me o ia lena te la fua tupe leo and all that. Ai lela wa backfire ia. Taimi le nei, wa tele ana fake pages ia wa fine. A whaila ua lafo e tangata nei tupe I leo. O la le si whainga mwhai tatu tilo I lafo tupe ia. E support ai leo ina ia whaia lea. O tūlanga na iai, o le fasili. Tupe ia te lafo I leo. On what grounds? La le mafuanga. O le ale winga. Ia pe o mena lena mention mai le fionga le li parimia. Ale wali li wai fai le tangi. Ma whao soi leo e fai tangi. Ia talo fai. O le wo nei leo vai. E fai le tangi whaasanga I le lato minsta. A watu umaloa la wha maunga ma mea nei. Ma la keep uma. O la le tali e fai. La le tali. La le si pepelo. O le afafau I lunga o le si pepelo. Wasao ale sau fa mai watau na fatu e se atu. Ai se longa suile pa neta e sa mai. To am fai le ena fatu e se atu le fionga le li palmia. There's no need for the Prime Minister to apologize either to you, Leopold, or the two policemen. O le whanonoanga e whanonoa e vai o tūranga mo o iai ia tātou tangata ma le o su e tangata whaingaruanga le la boss. Langa o la minsta. O minsta o leo o su e leo. E le tōrua le. Wale ai se ava fata. Ua sasao atu I te tonu le tau whaaleanga ma le tūlanga le wai ai. Le whai e le tama lea u po o lea a. Le la o e whai tūlanga nei whai le tangi ma watu ai. Ia lea mo te ia wa whai le tangi e leo. A o malama li leo nei. Le matila I lunga social media. Tu singa ia sa whai. So o lea le la whai tau iai. O ai le mafu ai. Le la pepelo le po le tam whai to cover him up. Wa pe o ia le na mafu. Ale la mo lo avele tangi ai sole. Na luo e fa so tai se luo lo ia po le tūlanga e o iai. Ia, o le tūlanga foi le mawhanu le la ua tā pena le tātou malo ma le sia misa fautuanga. I le tele o tau whaaleanga ma le a leo o tau tino e le li parimia. The only focus I'm heading to now o le atina e o le atina. Te I whaisi tā. Sawa manino le fionga le li parimia tu le epa. Right now, o le social media le to yengi press conference. Ona o lea, le mele o la sata ma whaile fionga le li parimia ina ia sosoani malosi a wale tato media Samoa. Ai panga lea, ele o lea. Every time he tries to help, e o atu taitasi taito o lua, taito tolu. Ai mau atu o lai oe,
interview tula epa toa ono I lātou. Mili, le whainga o fesili. E le pe o fesili o mai e lui mai ele fionga le li palimia. Ngata le tau mawhainga le, tila le fionga le li palimia. Wale o e ave sao ia tala sao na batu le press conference. A wa milo, pio ane I uma ea, wa se le avenga o le tala a. Lea la wa whai e lo le whai onga le fionga le li palimia. Le toieni press conference, o langa ia focus and his priority at the moment, ia ati na e le atunuu, pui le atunuu. And that's exactly what he's doing now. A whaila o iaini mata upu e la ngā mai I mata ngā ruenga taitasi. Watu usa o lava Ilana Mean Star, e anga mata ngā ruenga, malana CEO, tali la tau wha lama le atunuu. O le taimile nei, e ave tasi lava lana whaamua, I le tau mawhainga le atina e le atunuu, ma le puipuinga o Samoa. Which is, tula epa, o te taitonu fōi e te awai, tō le pūlou, I le suinga le wawhai e le fionga le li palimia. A tanga I whale iai, wa le toi whai longi press conference, wa uma le whaolo ata wa le sai a le la wani ai mai nei, whau wange ai le tala lea, whau wange ai le live a le whai news, o so hai le live a le siu po o ngange mata la popoa, wa le ilonga mi mea la to te whaia. O le mea tā ua ma whanua, po le alawa le te leo mau live, nā leo o tātou vai puni, pese mea fia nei tapipi le whaia whātupu ai lea live, o ta te ilo tawa I atu pe ua, whātupula I ere to te lo tātou o lato. Ma le upu le ngata le nā tula epa, le ngata le nā. E le ai ani si mea o tala noaia, le fionga le li pale mia le o e whai. Tasi ale. Tau te fiu. Sa o eloa sa noanga a le fionga ia le aki epika po ia mata elina. Ua pā I ngā tau noo. Nā, pā I ngā le noo la tau to te whio nosi lava. Le toi tea, le toi ango me le fionga le li parmi ia o tau. His only focus is to develop Samoa and to protect Samoa. Te pa I alo o manatu ma whanua le tā ua o le fitu se furu tausanga e te ritai ai ma mau ai e open fiti. O le tā ua o le mea lea. O le launga tasia oe wa e fitu se furu e te li whai ngā ruenga ilo o langa atua. Ma le fitu se furu o le tangata ua ngā kipiranu piwha. Nā sau sila I le whai ngā le malo. Ua launga tasia mai a tangata pesa e whai ngā ruenga. Pe te li whai ngā ruenga. E a fia o le benefits lea. Le benefit ia tā ua mātou ni Amerikana o tangata na whainga ruenga. E le maua I nei tui ngā benefits. Teilo iau tui New Zealand. E pe whao mātou New Zealand, o le benefit ia a tangata whainga ruenga lau oi retirement le wa toi whao ngā mai a te oi, o te whawhitai I tātou whainga malo. E le lava le tō whaasafua le manuia so se tangata anu. Pesa e whainga ruenga, pe te le whainga ruenga, o le manuia mo tangata lau tele a Samoa. Which is esele ma ewo lea whamanuianga ua maua o tātou tangata. Lea, maua le lima se lau tā la. Which is as, le watala whaalua le masina. Lua se lau lima sfuru every fortnight. Ma toa I lava le whaasoa. Lava le whaasoa. A whapea o le tamama le tina. Toa I lava le whaasoa. Whai ei mea tau mawha I la tau ne tangata mātutua, ai mai se mea whale e kālesia, mea whale lotu, mea whale le tumalo, lava le whasoa. Whaftai I whai ngā malo, tanga I whai tula epa, o se teimi mua le nei, ua whai e whai se benefiti, mo e o iai o la tau mana onga whapitoa. O I la tau olo iai mana onga whapitoa tino. Whawhetai. Le whai e si tanga. Ne foi wai mantuana amata o te se lau ia la wai e forsi tanga. Which is whaafengo fie I e mātua po o ainga o lo lato tausia I lato e ni mana onga whapitoa tino. Leua
Pe tasile si me fou le wharongo no tu e mo whanua. Tapa ia. O le whtau te ia nei le sisi ngā fua le na umatu nei. O le ua au mai e mo le mea o le i tutongia o wataimia i la tun whaingaruanga le sisi o e whaingaruanga whasora ato le sisi ngā fua. Le mwha ta ua i le mea o le tau le peia e le a. O le pese me fou le ua ta ua ai mo tala whalongo o le ua au mai ia o te lea uo. Whaingaruanga le malo o le ua longo mai e le i tuto le maua latu o wataimi. Ai whapea tu le malo fto a maua pe a maua le pay off e pole le ua ngalo ia tia u whainga o le system matatu o tunu. Na e whafonga le vanga. Tula epa o te whapea atu, te leta tonu. O te leta tonu iai. Langa e pau le matanga luenga la to te amaia le wha mauni ango mea nei e amai i le PSC. Yeah. O le PSC la to te amaia. Se tau sa ili i Samoa, po le ale tal. Wala le iai se wha mauni anga ma PSC. There's no confirmation at all. Ale wo mai e amai. O tala hia sei mai lea ma lea. Yeah. Se tato whafo. Se tampai for reach out to Samoa. Po le ase tala sao. Ia na mai lor ta fata tanonga pan o te le te tonu le mele wa mai le wa mai fa pe le I to ngeni over time a le wa to mi fa ne fa pe time off Ya ngara nga ia te whano noa o whainga o whamtalanga o whainga langa I se apeo no whai atu mo whanu e se whalongo tangata o lesi ngana whalongo a vanga loa ioi a vanga iere ma fau a rota ua lalo e wha manino atu I atu aua le vavea vanga whalonglong aua le vavea vanga no judgment yep whaua mai tua whai latu la epa a wha pia na iai tu langa le wata o mai wale ini over time ala toni wha time off a whai o se tu langa le na agree iai le PSC man whainga mano and I'm pretty sure they will advise umale au whainga luenga advice pa fa pe o se fuanga na fai e advice la finga ringa mana mia o to te ngā lue e ma faina ABS time off which is let's say senga but like I said pa wale me mai refa manianga o le PSC what was negotiated what was arranged what was agreed to Mana now I heard the cabinet appointed somebody the new CEO for the NPF. Le ua tofia iai le li e suafa ia le alali whatu ese a tau. E sui tūlanga I tamaitai o le malu Christina Meni. Celestina Meni Reti. E te tausi le fia le ali? O le sunga ia whatu ese le alali a saua. Ia. You know, tangata lava le to mai. Tele o na whai longa. Sanga lue whai mumua mtanga renga I Samoa. Na te ela ia wha mawai. Alwe lenga lue e o na uhu ele sanga lue. O tangata to mai whaloia. Ia na le to mai mele a wha so tusi and all this. He's very smart, very good. So le lava lau tartea ngai ia le appointments. Yes. Yes. Yeah. I agree, you know, mana ia le tofinga le wa iai e ui ina ua le maua le uso ia le malu Celestina Meni. Ia o te langona fo ia fo nisi tofinga e ngā mo ia. Ia. Aua mana ia fo ia tūra I meoreta mai ta ilona lana no fo ia. Leo te vai tūranga o porkalame o tō nā le whape host te le rio ma vasa mana ia Winston Peters ia le teitai o le malo niwe ma le teitai o le malo o Fiji ia matato na e tau ane ia I livanga ne ai se lato fontanga wha malo leo ona le lato e mai e lato la epa te whawhanga mai e lato whaleanga le na whai a whai o pale mia o atunu ia. O ia, e a fio le fio ngā tato pale mia. E mele whai, tu ule o sa vale, ma le whai o tala tau whaleanga.
ai tau te lo le ano tonu o le whainga malanga. A whaila ni le fontanga na mo tai. E leise se sao na le fionga le li panemia e a fio mai ai. Ia, malo, mana ia. Tātou e poki mea I le refo le ale e tapipi le na umanena se I. Matala noa masia uona I le tio ni asamo. Na whai mai atea, mai turepa. Mea umana tu te wa ai me ele se o I nei ai. E te tauna I ele sui o leo. Po se refo le se I. E iei ma le sui o vanga fui e wa ia me tau talonga tau tupe. O lea tau o vanga na. Whai mai The atea. Gambling Act. Ia, masalo. Io, na, la tu ia wa ia mo talonga. E te tau wana I se sui o lato. Ma se sui o leo. I te mi se I ia ni lulu whapea. Mantua foi tu la epa, ina ua se'i le lulu o le sailinga le mi o tonu. I. Sa iai sui malo. Ia, Sa ia. iai foi ia le fionga ia a foa. Ia a foa futi. O ia lea, o ia le na te taifono I le Gambling Act I me whai ia ta longa tau tupe O le la tauna iai umala tau ia le taimi se iai. Ma te tau whana I ele mamalo le atunu la tau te wha maoni yanga se ino lulu ne. Ia ini mea, le wate I lau mai nga o ingoa ai le numela ai le yopo ai tangata I malo a o afa I longa I mau ano this. Ia, orna, awana whai mai whala se ore mai e whainga luanga I le tio Samu. E sao. Ele na mai ma ua whaamania, ele ai ni ngō tangata na manu maro. Ia. Ia oinge lulu whapena whai. Ai mai se o lulu o le no whanongotu e tangata whai mai e maua lato waru se la wafe. Ia, pe mo I pele ai. E lo tūlanga le nā. It's not about your profit. It's about le honesty, integrity, o le se ino tau lulu. Ia wai ta ua le tūlanga le tauna ieni li malo. Ne iana lafo mai le mea te au, whapea mai. Ua whamalolo ni sui o malo sto o lua. Ona ua solia ni si o tūlafono. O lo o lima ta ina ai I le whaatinoina o le ngaluenga. Ai mai se le puipuia leo whamtalanga o se whaalawe lea sa tupule. I le mangwhane I le pea lena so ai nai e se tāwale ia le leo. Ia, malo. I. Whapela e tō lua I la ua. Tō lua I la ua o whamalolo ina. Ona ua solia niso tu la fono. I le lima ta ina ia whaamaunga pon whamtalanga wa tu I lunga. Ia. Tātou wawa iai ma tātou toe si kina kua iai. Ia, I tā ua fu I o. Me te vai atu no vai atu iai na e mai o se malu na malo na soa tā valina. Ia. Ai titilo whala iai na watoi a mai le video. Obviously, it was aimed deliberately e so le li malo. Ia. Te pai kasi mea I le vaenga lea o le ale vaenga lea so tu ia u notia na mai. E si mtapu na ali su atu la mtapu le whamunu. Tele lopena e maa uotu la e pale whasalaunga a le tamā matua mai le awaa ia sala matua. Lena a mai manino la mai lunga whapea mai I le suafa sala le whaonga so o le li leo kanata. Manino na au mai sa na e toi whaonga ina le suafa le wa uma na whaisu e suenga. E le iloa po fete suli mai ai. E le iloa po ana whea na whai e so sala. O le tūlanga na le iai. Ma whaapea mai fo I le tamalea.
ia oe lea e te whaatala noa ina ma Yeah. aua tau te whaalangi ma ia titilo la iai ua soa mia ele mta upu le tupui ile foi tamaita foi le faia le te pokalame whaeranga le mai Australia le mutu pua ale na iai nei ia le foi na tu le to o le fio anga tau tu malo ia le lawa mai manino foi le tama ia le tulang ma mai manino foi le tama o le taimi ia te tu vai ai Samoa o le a o moria o le tulafono ia ele la titi a te sila fia oe ele o tari e ina le li ia tu alalo ele o te leo toi whaalongo ta mai ta ia in upo o na talia whautuanga le matonu uma le meua tua toto a o le li leo o kanata o le hau te vato le whaangala peia ele e peia e ata e peia ula iai le hau te vato le ta whainga melingo purot sala mantua foi na mai mua te walu tau sanga ea po walu tau sanga taluai na mai mua foi le le whaasea a le ainga e awane toi whaonga ina le suafa le o pulotu ia a o le lawa a mai le whaasea ta mamatua le mai le au waa le wa mai manino la wa awane toi whaalangia e le ai o le wa umana whai esu enga e le lopo fete suli mai ai ainga tau sala ai le lo foi po ana fiena fai e sau nofo le suafa sala ia se vai e te tau loa o na whautangia ma se tau whai e se o lam tau muli ma whanua ia na tuatueli na ia o le criminal libel law ma le LTRA 2008 lea se lea sau tala te vavai i nei tulafono le toe au mai te tonu toe ina tule pa ele i toe whangaina Samoa ma le tulafono le LTRA 2008 e ono ta pena iai o i le ta pena i le malo mo le lua vai tō lea sau o tulanga na tula epa o vaenga na o loo ta pena i el whenga malo i le LTRA a be ese remove atoa le LTRA onga e leo se tula fono sa ta tauna iai me le matanga ma lea te manino o e tula epa manino a uma tātou uma sa tātou amataina le SSIG le mafua anga na tātou amataina ai lea whaalapo potonga ina ia tātou te e le tula fono le nei ona e iai tua patatua maafa inga o whanua whaaleanga nuu i tula fono le LTRA. Sa lafi ai tula epa ai manatua foi o le fionga sa whapito o ia le sa min stau ele MNRE at the time. She knows very well for i tulanga lea. E iai tua patatua. Ona e mawhaina na whaongaina po ai sa we lisi whanua lea. Once lo e seini atu le sa o le ainga. That's it. Wale o toi a lātou, wai lalo le malo. E mawhaila le malo, na wha matu atu whanua nei whaaleanga nuu. Whai ai lisi a pisinisi mai whafo. In other words, e mwhaina lātou mō kesi ina ai la whanua ni. Ale mwhaina tongi, o ai pa ui le mamafa. Talo whai mea sina si tātou atu nuu. Lea la o te tātonu au ia, o se priority lea tātou whainga malo. Tula fono nei na whaatope lau na whai. Maua lor tato 2/3 ia whai ele mali whai unga e abe ese tula fono nei. O te tatonu foi, wa tau e iei foi la tau tatonu e siasi i tula fono whainga parota. Ona ele o malu pui e foi na tula fono. Mana ia, ona leo ta le mesi wile o lau o ta mai tai. Pena vai maunga, te lua tatu palota i toi. Lea se wha naunga i lofi na ngalo as a lady. E mawhai ona e tātarusanga ina i tu malo i toi iso latu suita mai tau.
Tula epa, o le moe mitinga le nā le iai le taimi le nei. A whaafonga mai vai maunga tolu. Whaafonga mai i le fionga ia tai li seu. Taimi le nei, sui le alawa, sa ili se tamaitai. Sa ili se tamaitai e tu lai mai le tau i tu malo. Whapena foi le tu malo ia whaleali li tas. Taimi le nei, sa ili mai se tofi le lei. A wale mauani tamali, a lo ia i tamali tina. Mai se tina ina ia sui le alafua. Ia, o le lei o le maua tina nei tu la epa. Goodbye Felicia ila ia le ala tawa sifo. Wa le aile se sifu pasene level 11 fatatan. Mane. Ia, fauna le mta upu manatu foi ua o ia tu ia ua te vana o iai ni mta puna e te fia sota iai. Ale umata por kalame ia o le aso tofi le tatu aso be ina i tangata ia nei wom nei pa angata por kalame ia o sota i mai mo le aso fia mau se amanoa. Tatu te filo iai ale au te abatu manei mo le aso tofi fa mole tatu uma. Ia na tau fai se tatu aso muli ma la nei o i le fale o mātou no foi i le pole Airbnb o lo mātou no foi la ua te nei. Ia tātou te vai ma fai sin tātou papa ki utau fa ma vai ma la ua. A fai e malanga mai out of state. Ia fesota i mai tātou fo i o lo no foi nei. Ia mai meet and greet me tatu felo i malaua ia ele ia langa e sala wa ai mai lungo o pengat fight line e se tatu militino ma yo tatu tatanie tatu tatano ia a oli to e malanga atu ila ua i leso farele si la fia ia ile fono ta ua ale matu kalesia o lo usui vika si leso farele petai ia o lea ua tu nisi me taua ia ona nisi foi me sina tu taua won pa anga tatu por kalame ia lena fisota i mai i le telefoni limono lua tolu pitu o no lua le te fa pete loko wala mai le limono lua tolu fitu o no lua fa tasi mo to ia na fisota i mai nei le telefoni fa mo mole i telefoni lena o to foi won pa anga tamita ia mo fanua ia wala awane ia i le lana messenger ia wa fa pe le we nei ai statu io po muli mala ua le po le so tofi ia a o le so farele ia to e tali wa toi i New Zealand ia o tleva no mo fanua po ia si mta pu e fita le fa tai tu le epa a watu le fa malulu na ia classmate ona o lena wala au mai nei sa malanga mai ia le uso ia Emmy Hunt fa pe malina fa longo o le maua le swafolo na li ia fa pe sina tu Samoa. These are my classmates mai la onga CCWS malanga mai uta au le wo ta fa vale atu i la lo Las Vegas ia fa malulu te au tole ia uso e le umai fa iaso le tua ia whaftai atu fo i le fionga ia Masoe Joe Smith, whapele uso ia Martha Smith. Ma naia tato maftanga wheloa i fifia, ia e ui ona ua pisi fo o lua i fufuanga whanau i talonga. Ia, bi ia le tua wa maua le taimin sa tato wheloa iai. Le uman whai aso le tua. Te fo i towa ia tu fo i wato e sau, ia ale nā, ia moli atu fo i whaftai tu le epa i pa anga li tio. Pe a whai wa iai le tō whai lau fionga mai se la tō ia tālo sia tātou wheloa i le alofa ma le anga leo le tua i le pōla stofi. Ia mo i la tō o paanga i New Zealand tātou Asia ia peo na whai atu o leo tēnei Amerika se o taunu o atu ia na toi whatulanga la i o tō oka tō Asia. Ia lau whafonga anga Samoa o le nā ua umana ma whaasoa ma ilo nisi o mata upu mea lo tutupu mai sio tātou atumu. Ma le manuia le whaasanga i le fionga le i pāle mia ma le whainga malo. Ia le nā se ngangana wasala i o te tautonu le sapa ia nei o le atua i nei le malo tele meleke ia
tātou uma whale, tātou le whale o le tua. Ia, whaafonga a Samoa o le nā, tātou toi wheloa i se aso mua. Ia, toi fua ma ia manuia. Ia, ma lo whaatai ma whanua ia o te manatu o le aunga whule au te ore tā tanoanga ni a whiawhia whaamanino whaamalamama ia lo tātou atunu. Ia, ai ua wata o kalamere ni a whiawhi. Ai, whātou whaama ia ona o whaiwina leo tātou kalamere. Ia, toi fua ma ia manuia. Toi fua. Ia, o le nā, Samoa, o le atoanga le nā o le tautua o le nei aso. Ia, iui ona o le aso sā le aso. Eo, whamani atu le sā, whamani atu lana au whainga ruenga. Ia, sā whiangai male tala ia o le upu o le atua, ia o le nei aso. Ia, whapea fōi i wōma paanga le tātou por kalame. Ia, e whatal whatu, ia e whamawai atu ia le tātou tautua mana unanga le nei a whiawhi ia ti o tātou toi whilo i fui tai au pe a tala whiangai ia mō le taimi tai au ai ale ai fōi ia tātou whilo i le asolua ia i le taimi masani ai mō le nei lava taimi ma le nei lau ia e mōli tele atu alo whaanga o tātou por kalame i le tātou whainga malo i tai o le malo le tamao le atunu na fionga le au le au mamalu le maloma na masiof fionga le lipa le mia le tai o le atu te mana o e whaamanino ia siau fo i o le tamao le atu le fionga le au le malo le toi ina matua i o whai waa whaau i ailu tatu ma le tai o le atu oi le fionga i le lipa mia manuia tele o tu whaiva le kapeneta minsta langolango tu wharitua o whaipule uma e au fiai mali tua ngai taitai ma sui taitai ia ma o tu uma o lo tau taitaina o le malo o Samoa manuia tele o tu whaiva ioi o tu wae e lafo iai le lei maleanga o a matu tala e watu le inisi ioi a matu iai oi a fai ia matutanga oi a fai ia matu fautuanga ia o foi le fai talo i le tua au no tatu faftai tatu fato ese ma ave o tatu mana o ai a matu suru ia o ai a matu wo ia na o le tua tasi e to tasi pe le tua matu te suru fai ia pena foi sa matutala ia te utou o tai o le atunu oi a fai ia matu fai tionga e lafo ia te utong le lei maleanga o le wha moe mau o dunga i autou anga le lei i le atunu i autou alo lofa i le atunu ioe ia atuna ngate temi o nei toi ina ioe whapeli lava le soifua o ina toi ina nana latu te i le atunu i le alofa moni temi le nei o toi tau toi au ngani atu le atunu ia te utou o lo tu le foi ia moni lo tau alo lofa i le atunu manuia tele utou whaiva manuia utou hainga ia ma me utou tu vai ai e kalesia o lo tu tapuai ia i le atua ia o tātou umalapa le nā o lau tu ona masani tu le epa whaaftaili o sua o te whaatofa atu Samoa soifua ia manuia